Anzi, shuma ndawitako. Anzi. Manze bubona nawasabye mana ariko. Anzi ndagusabye byuke. Anzi byuka. Anzi byuka tujye gukora. Anzi. Ndabasabye Anzi ndagusabye. Ndabasabye murodere taxi tumujyane kwa muganga andi nazo kutuziga. Anzi. STV, every story matters. Reka ndabaramutse bakundi ba STV nkaba nizikomeze neza ivanye na aho muherereye. Bon. Nawe nishimye kandi kuba nafashe micro kandi nyamukuru nkaba nizikomeze bien. Nkuko bisanzwe n'abatebeje ndi kumwe n'umu invité. Umu invité sasa yaje kumvo yuko yabonye ibihe bibi kipaji ariko aracamwe kubera gusaba akazi. Sasa nje narinze kuvuga byinshi reka tumwakire hama abashe kudusigurira neza icamushikanye kuri ACTV. Karibu bro, ni sawa nyakuba? Yes, ni sawa. Barameze neza. Yego, namwe. Yes, ni bon turashima. Reka uramutse n'abakunzi ba ACTV. Ya ndabaramukije bakunzi ba STV. Ndi umwe mu banywanyi bayikunda kuyikurikirana. Nkuko nabivuze muri introduction, wewe waje uvuga ati kugo mufashe umusore wacu kipaji. Sasa nituramenya ko mufasha gute. Ujya musore narakurikiranye kijya kiganiro mwakoze ariko arasaba akazi avuga ko arasabye akazi ahantu hose ariko baranyanyiye baranyimye akazi. Ndifuza ko umuntu wari we wese yoba afise akazi kariko kose naho kuba akazi kaba yabaye naho kuba akazi kameze gute jewe no gakora avuga ko yuko ashaka akazi bivaye no kungene nabonye ariko arondera akazi abishaka asa nk'umuntu ashaka gukora. Ndavuga ntereka nzogende ku biro bya STV mbaze ukungene twashobora kumuronka hama ndamuha akazi nkuko ndiko ndatanga akazi ku bajene bashaka gukora. None ko kipaji atagize amahirwe yo kwiga heze azi genre gukora bijyanye nyene wabonye ariko arasabira ko akazi genre gusudira kubaza imbaho etu ubona wo muhakazi kameze gute cyangwa ubona ivyo wo muha yo bishobora seriously? Nkuko nabonye ashaka akazi bivanye na entreprise yacu tuzomwigisha nta kibazo. Igikunu gushaka gukora vyiyumvamo ushaka ibisigaye akazi ushitse kuri tele uriga bagakore kungene entreprise iri kwirakora hanyuma nta kibazo tuzomwigisha nta ngorane. Kwivanye n'ibihuha nyine bumvise gituma kipaji bariko baramwanyira akazi genre we naco bibabwiye na problème bibateye. Bivanye no kungene twabonye yerekana ushaka gukora afite ishaka ya nico gituma tutashimye ku sawa amahoro. Cyo muri moniki ko turakora yo nziza ndababarire rindira duheje gukora uya bantu rindire ndakubwiye andi no ni mu muzi ko ari uje mu patron ndamubonye rindira andi turamuzi ngorane nyabaki andi yitavye Imana je mbonye hano bamwiciye uramuzi we urazi andi uri kuravuga rindira andi hewe nukuri arrête avec ça ibyo bikuye he umva andi ndiko ndavuga ndamuzi kandi n'umugenzi wanje bata umumotari yaranjanye mu maranga ndamusanga ahantu bamwiciye yafuye andi ni kuvuga yuko jewe nari kuza ndamuzanye ariko nanse yuko reka kubesha nibikiwe umva reka kubesha mwe murakunda kuboneka imbere ya kamera mugende reka kumviriza andi je nsanzwe ndamuzi wanje urumva erega jewe nari kuza ndamuzanye nanse kuza ndamuzanye kubera iki byari kunyagira je ubeshinga ogenda mama kunda kuboneka imbere ya kamera mutamuvuga ibinyoma mureke gutumwanya munyaruke gutumwanya tugende tugenda nivyo sino kubesha babisi tumu telefone yandi kwaki mkomra mnakunda hite kwenda kumenyekana muko murabesha je nari gutumwanya nzunguruka nza kuza kubibabarira tugende tuhashike mu biraha bamugide kingo tugende ni ndabasavye tugende nyari yakundira ije mu maramvya tugende ndagusaba hariya kuryamubone niho nihajyana hariya kuryamubone kuri moto na wewe tugende cameraman tudukurikira hajyane
nasabye nimubwire kujya ari hanze. Andi by the way Andi by the way Andi Manje bubura nasabye Imana bari kurabara duciye ngaha tuvuye ndagusabye ubyuke mukure Andi wajarabyuka Andi nyetaba Andi ndagusabye ntiyavuye Andi mumukure mufashe mumukure ndagusabye mumufashe ndagusabye Andi mwacha kudufasha ndabasabye Reka ntiyavuye Ninde yamugije bindavuye bana Urarige muri abantu babi Andi ninde yamugije bindagowe Andi ndagusabye ubyuke Andi byuka Andi byuka ndagusabye byuka no Ninde yamugije ibintu ndagowe Andi nyitaba ndagusabye Andi nitaba Andi witegeye bamugije Andi amaboko hose nitaba Andi ndagusabye ubyuke Andi byuka Andi byuka tujye gukora Andi ndabasabye afite umujyane kwa muganga tumujyane kwa muganga agira ngo ntiyavuye n'ukuri kw'Imana Buke ndi mu mubabate ndabasabye bana we nidagize ibintu Andi Andi ndagowe ntibyamugize ibi turagurukira kumujyana kwa muganga tumujyane kwa muganga turashobora kuba atari umuwacu abaganga bo barashobora kumukora umujyane Andi byuka ndagusabye Andi fasha Andi ndagowe Andi Andi please Andi ndagusabye ndabasabye murodere taxi tumujyane kwa muganga Andi ntazwa kudusiga Andi ndasabye murodere taxi please yozironga ni mo umwanya uzogurenga please murodere taxi ndabasabye iri kunyaruza ni taxi Andi vuga Andi yo ndapfuye Andi oya Andi ndagushavurira utabyutse ndagize ibintu Andi dukuri kw'Imana yabagize iki Andi byuka sindagushavurira Andi sidasubiye kandi gukora Andi utabyutse hano we ndako no Andi narigora mandakuwe umviriza rero taxi turayibuze jara Andi balawe ndabasabye
kumugwisha tipo tugende anje byuka anje ndakuza anje ndakwegeze anje byuka anje byuka ndakwegeza Anti dukuri kwima anti dukuri kwima ndakuza byuka anti ndakwegeza anti byuka anti byuka anti yotako anti ndakuza mufashe tumutware kwa muganga ninde yakize bino anti wanjye none ninde yabigize tumutware kwa muganga arameze agenda utumutwara tumufata wowe kubera ndetse no mujobora zanisha ko ndagufasha kubera agira Fabrice ndo twende ego tugende Fabi uriko urakora wewe tugende Fabrice fata indi moto tugende canke tujane kuri iyi nyene mutware buke ndabasaba STV, every story matters.